Danas ću vam pokazati kako sam starom biciklu dala novo ruho. Bilo mi je potrebno ukrasi za košaru, ukras za žbice, samoljepljiva traka, nekoliko šarenih tejpova, ukras za zvono, vruće ljepilo, škare, puno dobre volje i naravno bicikl. Pa krenimo! Kada sam birala tejpove, odabrala sam ih u omiljenoj boji, ali od različitih uzoraka. Pripremite se da će vam trebati dosta vremena za ovu preobrazbu, ali vjerujte, isplati se. Napravite pauzu i osvježite se sokom od grejpa i limuna. Imaćete energije za nastavak. Za prvu vožnju biciklom odabrala sam bisere, haljinu boje pudera, crveni cvijet sam stavila u kosu, nježne sandale sa zlatnim bubama, najdraže naočale, a torbu sam stavila u novo ukrašenu korpu i uživala u vožnji. Do sljedećeg vloga, puse, bok!